Televizija Pink je sva 3 dana vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. U petak je naš program imao udeo u gledanosti od 21,12%, značajno više od konkurencije. Grand Show je i ovog puta bio gledaniji od Ivana Ivanovića. A među najgledanijim emisijama su bile i serije Nasleđe jedne dame i Mala nevesta. U subotu naš program je pratio rekordan broj gledalaca koji je činio udeo od 22,72%. To je više nego drugoplasirana i trećeplasirana televizija zajedno. Najgledanija emisija Pinka, Zvezde Granda, u subotu je imala šer od 30,04% i 2.213.000 gledalaca. U poređenju sa Prvim glasom Srbije, naš program je bio očigledan izbor gledalaca Srbije. Fantastične rezultate iz subote u subotu postiže i magazin In Sanje Marinković, koji je ovog puta pratilo 1.705.000 gledalaca. Među najgledanijima u subotu su bile još i serije Mala nevesta i Genijalci, a novu emisiju Playboy Playmate pratilo je 1.078.000 gledalaca. I konačno, u nedelju Pink je praktično bio bez komercijalne konkurencije. Sa udelom od 20,07% naš program je bio daleko ispred drugoplasirane televizije. Naše najgledanije emisije juče su bile Trenutak istine, 1.723.000 gledalaca. Nedeljno popodne kod Le Kiš sa 1.732.000 gledalaca. Paparaco lov sa 1.454.000 gledalaca. I 3 puta da sa 1.681.000 gledalaca. U top 20 plasirale su se još i emisije Show snova, Nacionalni dnevnik i Ja to tako. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.